Attention TV. Attention TV dey the trending stories ebremu dani denina. Yabe kai ya mame Reverend Lady Agradaa one ye nua bema Evangelist Nyame beef bia omunya etwemu no. Na when na Agradaa aba abonten ebe ye video so ono de obebo pa che so be chia 1 billion ama boys ukra che samoku Evangelist Nyame. When na Evangelist Nyame ne na hufo ni bi ehu video no amado kwa kire no che so ono se ono krampo de video no we hu dada na fi na on fi no na Agradaa ne de wa fa ne se obetimi aye ne ma mpeni na nso sebe Agradaa ne de jimie na eye no onye na adwempo se obeye se obi a wodwe we na Evangelist Nyame nso akeka na adwen che se ode a kire Agradaa mama enti Evangelist Suro Suro Nyame Agradaa so be mo bi 1 billion ni wa ku ato atwene e jono ho se Agradaa na onye nipa Agradaa nye nipa o na opo obi kra na ko a me ni me ho hwe no da ya Agradaa se me ho tomi ana mo sika na de me di kra de ni o nti o se mo obi pa ndo me hwe sa video no omo de sande me se uso Nyame odi 1 billion na betum de abopa metam obi 1 billion amanaku metam obi 500 million amanaku wa boys anu omo nampo no metam omo 1 billion na omaku me hu Agradaa so ka sa musi wa jimi direct depression ni many person of afra woni mojam ti ze hunu nko a e na sometimes me dwene se wa nyine sim obetuma wo me but ntino mbo bandana dinu no tina unikunu bo bandana dinu no sakra wadwen isa Nyankopon masade ni firo so da mbo bandana de adi usa akopese obewu eya ni ngwase de se be ma no be da na obo bandana enye papa ba nipa bone sem ne adwen bone ewu otremu no na me so boy de onim be kwan de Agradaa enye baye ni abro ni se hu na ye wo da me Suro Nyame de na me wo ya no me be kon onim be kon sesai na no me ti so se onu tin ba bi won ka ma se na me ka na asem Agradaa nya na odi ka ma asem se me ye kronfo abra wu me da wu ni me da o TV so okay be ka ma se sa be na makọ inju TV aba e na wo be ka ma asem se me ye kronfo Ghana for 7 pedasa ya dwini sha on say do election year obi arefi ahocha ye fam edu election year ase oman no ye ho to yesi no US for oman na dwini sha ye wa arefi into your politician na say wo be president flag be na be president a first year ye mfanye ade wo oman nim second year ye mfanye third year ye mfanye fourth year na ye beto aba na wa hyase aye because Ghana for wa arefi ya adwene no 7 pedasa dodo ade enya papa to you the face ya second ya third ya ndo fourth ya no wo refill they will vote against you to twa makom di wo mo sa last year no no e bibidi ama omo no mo sa to ama no sa betena so no sa makom di wo mo 3 years last year no sa ye bia ama omo to chai country na edru election year bia e na mind develop me boa yes nti wo be ka to me sa me ye kronfo me ye say ya o man be gi adi ko adwenu enkwa tire unu se boy no onye ghetto e rasa na waya gu ntiri so na orura ghetto ko preach mimi akoko mo da kura mi Suro obi ndwene nkosa obi ndwene se Suro Nyame of fine ko preaching sometimes I didn't ya na nkofo se social media nkofo se ne se miska o se me miska me YouTube ntua meka Facebook ntua meka TikTok ntua meka ntimi ye de ko preaching obi so se ne miska se fan ko preaching nti me de ko preaching me de na me survive me de na me tena won dwene nkoho won de say me social media nko ade e be se nkofo se ne misika no nti Agradaa ka se one me ko nya musa Agradaa onya papa bibi how we man pay na ka betuma wo me but bibi how serious bibi how nti Agradaa so nyini papa ma ne ma na sore da me se Agradaa be nyini papa ma na ko na soro me mumba masendua mo independence kwa hono ada Agradaa be nyini papa na adwene 100% ada Agradaa be nya obi na adwene ye adwuma ye obewura na so da mo hono no me se mumba masendua mo independence kwa have mental for nkwa na e ba so no se de net ye no have mental for o ma dwene no e fa sei o a adwene no ahokyera ehuhianti adwene sa ankrofo no have mental bra bomo agidagija popra fo na obe gada wo mo a ye de gu o masum but so benya don't talk much but tell Agradaa to repent obo pa me yakume
ma yenkume yekumi ase hwensi na ma menka asem cha Agradaa say me wo pa ma yekumi a me funu nka fom wa so da be hye ofie be hye me say me wo pa Agradaa say obetuma twa 1 billion ma yekumi na me say Agradaa wo pa ma yekumi a me funu nka fom na ofie ni wo aso dan na wo cars na oni amagia hyahye totom e ho na be unu say wo de sika to ade a enye sika nkwan na ye de to ade enso why wo scared to ade enye sika nkwan na de to ade wo scared hani pa enye sika nkwan na de hani pa ame shiraw ame fare santo obias boys ne me na ho na election year hwe na wanko ye hehe anko twese kan ko obi hwe na wanko di flag bearer bi echi anko to bu anko bo obi am obi anko pai wani flag bearers for mo position no musika ti mo wani na ho ire ho pa adwuma ye nya sika obe president cramp no nto aduane ma wundi bye bye Evangelist say ohwe Agradaa stage na wedru na chese obetimi awo no ai obetimi afre ne ma na nso Agradaa de onya na adwempo se o fre ne ma na se Agradaa ebo pa ma yeku ne dia ene na efunu kra enhye ensi fom ai chese ye nsie no mpo na ono Agradaa na asori ne fie ne cars ni na ejabe tom ama ono akasa no re ebe ho Fatima Makram